با نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اکنون خیرسا نو بیدار کردن. خیرسا نو بیدار کردن. ما یک هفته پیش آشکار کردیم استادچا آشکار کردیم که در حقیقت خیانتکار دزدای پولی مسجد استفاده با تاجیکان خیجام پولا را استفاده برد بیزنساش پیش برد انشاءالله خار میشوه بخشش پرسید اقرار کرد که در حقیقت پولا را از خود کردم در مسجد نوبت اون رسیده است که یک شاگردی سگش برآمده اپا و خواهرای ما را ویدیوهای بهمانی کرده اپا و خواهرها و مادرای ما را حقارت کرده در یک ویدیوش گشته گفته که با گفت خودش من مادری وی حقارت کردم شخصا من از همه برادرانی که در بر من است یا که مقصد برادرایی که نمیشناسند با هر چی که قسم میکنم قسم میخورم ای مادری همین انسان من همین حقارت کردم که همین شخصیت همین حقارت کردم که در پدری اوتا و چد لعنت این از پدر و مادری من از عائله من از همه من حقارت کرد من خب کنم بیستم نه من همین قدر گفتم که در پدری اوتا و چد لعنت گرفتم زبلکی رو کردم تمام همین قدر گپ برادرای عزیز وقتی اون رسیده که همین سایت خیر مهاجره همین اویاکاسا در اینستاگرام و در یوتیوبش خیر مهاجره شخصا من خودم دکازات کردم در پریامو افیر در یوتیوب پر که همین زینوکار در سایت همین باباجون پریامو افیر باباجون در اومدم گفتم گم کنین از زبور نمونین این کار زبور این آدم زبور میکنه آدمو را زبور میکنه میروه در اوجا آدمو را زنا را مثلا مادرای ما را مثلا اپا و خواهرای ما را به زینو دعوت میکنه یعنی خاتمه زینو میکنی بر عوضش مثلا زبور میکشو این شخصیت حاضر ما را گرفته در یوتیوب کاگوتا که من در توی یک برادری به نهایت نزدیک من یک کم تا رقص کردم کاگوتا که من در اوجا چین چیز خوردگی مستم الحمدلله نه صورتایی که موندگی برادر در حقیقت ما پیش با صورتگیری مشغول که عکس بردار بودیم و همین خاطر صورتای ما را مونده صورتای 2014 2015 را دلیل نداره دو صورت قطعی بعض شغالات میگن که فرزندی با پول حرام به وایا میرسه بیننگ و بیناموس میشوه یک تشکی اگر ابی جونی کای و دیگرش هم آدمای کامنتر نویس که پشتی میرا میگیرین برادرو دو طرفه ببینین چی گپ میشوه من باباجون گپ زدم در اخیر آشکار کردم که این شخصیت کیه لیتوش نشون دادم برادرو دادم دکازات کردم شرم نکردین بو پشتیش گرفتین تو زیرا میگیرین بو باباجون بیناموس میکردن میگه که از خدا بود است از خدا تو بود است از خدا نوترس ترسیدن در کار الحمدلله میترسم برادرم من سخت مجبور شدم که پیش یک اپا بیام که به نهایت دلایل بسیار غلط‌سوایی هسته که مقصد روی کردگان یا احمق حقارت کردگی مادرای ما را همه ما را حقارت کردگی غلط‌سوایی را کم تمام گوش کنم من چیزای در کاری در توش میمونم لیتسو اساسش نشون کنم ببینن که چه خیلی آدم این شخصیت انا می دخترم که کودکش 10 دقیقه شای شش طلاقش کرد روی دختر دیگریم ای به او برم کرد خونه پدر مادرش میام انا می دخترم میبرم در خونه پدر مادرش میمونم انا می خلم می بره و نون بهت نگاه میکنه میگم شو چسکاوی فایرود میکنم چسکاویش فایرود میکنم نشون بهتم انا می بچه‌ش هم میخواد کرد فرزندی من خونه ویران کرد حق جون مرگش کنه من بی‌وزنم 28 سال شد من صغیره کلم کردم 6 فرزند کلم کردم 30 ساله بیوه مونده این حرامزاده علوی زینایی ایره اگر تفتیش کنی که همین خودش حرامزاده های برادرای عزیز بسیاری بعد مجبور کردن که گفتن که حق دلیل دکازات چکلی که استاد چه دکازات کردم حقیقت برآمد شاگردم این چونین دکازات کنم که پیشی اپا اومدیم که اپای ادیبا پیش اپای ادیبا اومدیم که حق دلیل دکازات که جونیک چیکار کردگی نسبت اپای ادیبا اپا شما گپ زنین جونیک چه خیلی شدگی شما باید سلام علیکم برکات جونیک دوگانم زنگ زد گمودا بلیه در کوره دوگانم 20000 شد چه نگردون غلط‌سوایی دوگانم از جونیک هم است مردک ایزو نمیکشیم پول بلیت هم میگیرین نمیتین تو 20000 مرا تست کنیم بیارین بتین خدا ترسه все دین نخون چون اسپیس رفتی
душманои безеб кард дугонама гирифт 4 нафар. Масалан чӣ кад ахорат кард? Масалан гуфт модаротонам фалон кунам, ман изо мекашм гапора гуфтан, модаротонам фалон кунам. Президент ҷаноби олиера душманои безеб кард. Уголовникора гуфт Тоҷикистонда ман сум додагӣ харидагиам. Ҳама ё ҳастам, мисол И гапои кияй? гапои ҷоник. Инами хайри муҳоҷир. Ман хе чизо дар Дар YouTube сайташ канали муҳоҷир ай. Хоб, инами бача. Номи Бобоҷон 88 граф. Бобоҷон 88 ки боша вообще ман намешносам. Гаш гуфт ки Бобоҷон 88 мега 100,000 бутен, 50,000 удам бетон 50,000 у видеота у далит мекунам агар бихой. Нахой. Пеш ман миёя шавмаи сима удам. Ман гуфтам ки лучи ман шарманда шудам байни халқ. Худованда шарманда нестим ку. Як хайси ягон кор намекунам. Мисол чанд бор гуфт макаи хеле накунам. Гуфт ки модари қабилаи модари ҳамата фалон кунам. Галасавош аст. То он ки апай майра мара занак шудора расид зинокор беномус расид айтерза парид вақте ки шӯи вай мебиёя айтерза мепара удада камера апа ҷон яъне ки занак шудор қати зино кардан хел занак шудор вай занак шудор рози номера акаи дибек апрсид ман гуфтам акаҷон иҷозат акаи дибек битум акаи дибек гуфт майли битен иҷоза се духтарига ай пишти ами одам шикоят ва духтари туҷика гамета Бобоҷони 88 мега калони май ягон одам мара ягон кор карда наметавона ай хотири Бобоҷони 88 ман шахсияти акаи Бобоҷонам ягон ҳақ надорам гап задана ами чӣ гапе фаҳмидам акаи нагуфтаисам шахсияти ҳар одам мумкин нест ҳақи гап задан вақте ман душмонои безебш кардам шармандаи ютубот мекунам гуфтам майли бу ки чӣ кор мекунӣ места положен шӯи кам акаҷон биё гуфт метро молодёжни бире рафтам ака саҳар то шаб то саҳар аждат кам набирмад беномус гуфт ки хори набиё хор нарафтам акаҷон набирмад бачаҳо ҳама буд бо даже одамое аст ки даказатиш мекунанд бо бачаҳое буданд ки места положен шӯ ка пишти ма ки бихе биё ки хоҳари моро эхелӣ кардай гаш гуфт ки ман фалон ту мекунам аҳмадон ту мекунам баъде ки нашид души хати акаи орзу бурмадам гуфтам акаи орзуҷон шумо нами одам дар хонаи шумо регистратсия мекардагиш нами регистратсия мекардаго 0202 номерош гуфтам акаи орзуҷон мақсад шумо дар дамадил зиндагӣ мекунен хонаи замини мо медонем шумо хати зану гудак донен мақсад як рӯз дига мешавад ки зан тира мераса ака намира биёмада буте ман ягон зота 100,000 надодам ки паданаваки тобак кардам худо бибурора ман 100,000 шум хона мерам ака 100,000 барои чӣ метавонӣ дод ака гӯё ки ман 100,000 педрашат кардам ҷони ка бибурора худаш гап зада ютуб да хитаи хели соф накард дар пеш худованд ҷазири амавақ гӯё ки ман асравлеш кам ти ягон чӣ шидагӣ нести та аизота дига бурмади ҳам хели гапо гап задӣ худованд ра задагӣ ва қадр мекунем ича ай орган МВД Россия ича апаҷон и МВД Россия штоби документҳои мара дизидак як телефони айфон промакс 13 дизиду картаи мара дизид қати плом 3 паданават олянги мара медонст қати некрузак истифода буд ба номи фамилиям ина 11 май акаҷон мара гуфтанд ман рафта маҳкамаш кардам 86 мада агар дар номи ма ком халқи тоҷик сум гузарондагӣ бошед ина марҳамат кунед ака мара занг бизанам ман мехезам ё паро мара бинед дар 86 некруз ки апаҷон некруз мақсад ҳамун шахсе ки қати ма чанд солши гап мезанам ма амро шавҳари пешина ва ма ҷидо шудагиам акаҷон ма қати ваям нестам мақсад модари вай москва гирифтаи омадагиай мега ки ами блогер ки мақсад модари некруз парафтагиай холаи шаъло мақсад гуфтагиай ки ма традамшам ки марамши чор никада ана ҳама муқамода уже ҳамара қонунӣ ҳамара навистим ака ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махкумати Россия ҳам Тоҷикистонда прокуратурада акаҷон ҳам МВД на Россия илтимос аз шумо хоҳиш мекунам як рӯз дига хоҳар апои шуморо кунед рост апа шумо гуфтем ки занаки шудора омадаи расидай занаки шудор апаи Дилором хоб ҳамун одам таҳсиқ карда метавонад конечно вай таҳсиқ мекунад вай вай қати шуш зиндагӣ мекунад не ҷидо шуда хоҳарчаи ман ина ҷидо шуда пишти ман ира то ҳадди имкона гуфтам ки хонатоя биём акаи дебеги мара бовар накард ки бая одам мегуфт ки фалон мекунам ай пишти Бобоҷони 88 ки як уголовникора душмон мекарда ин уголовникора харида буда қонун бесоҳиб нест ман МВД Россия гирифтам бародарои азиз то ҷое ки ман медонам то ҷое ки ман мақсад то ҷое ки ман хабар дорам то ҷое ки ман Бобоҷонам медонам Бобоҷон чизе дорад дар танаша Бобоҷон ҳеҷ кас нестай ва ҳеҷ кас надорад
айноми касе гап мезана, айноми чизе мекунам, ман намедонам ин гапо то куҷо асос дора. Шахсан ман худ ман фаҳмидагиам ки бобоҷон 88 айноми баъзе одамо гап задагиай. Шахсан дар ма гап задагиай, ман ҷавоб мекунам дар гапам ва дар видеои худам гуфтагиам. Мо сари гапи бобоҷон намерем, мо бобоҷона кор надорем, мо ҳозир доказат факт далел дар коре ки барои ҳамин хайри муҳоҷир раҳмат неки шумо намерем. Ман занакам ин нома вақти ама гирифт бояд ман як бигум ки муқобил мифаҳма ки бобоҷони 88 кар видео бесиёде нест ярӯз тай дасти ман мембри ки ҷони ман дасти Аллоҳ. амир ҷаҳонгир гуфте сайти муҳоҷира ман намедонам, ман инстаграм надорам, канали ютуб дар инстаграм чима хена инстаграм ҳамара ба дод оварда ин чӣ духтаре то дигарам боли бо сёмка мекунад иншоалло ки акаи дибега мета. лекин бовар кун бисёри бад шахсан худат аз модари ман ақурат карди ки ман чанд бор модари марам ка душмоне бедем акаи дибеҷон бахшиш модари ҳамата гу фалон кунам халқи тоҷика мегам модари фалон кун модари ҳамата галасавои ака дар ютуб мон илтимос то бинам ки одамо ки бода комментария бародари азиз ман ютуб надорум. Ман дар ҳамаи шумо мегӯм бобоҷона факт далел кардам ки чунки хонаи Аллоҳ дар хиёнат карда буд. Мақсади ман аями кор даст кашиданӣ будам ки тамом ман дар ютуб дар инстаграм бисёр хела свитит накунам, нишон натам, бас гуфтанӣ будам, ман ақиб кашиданӣ будам. Лекин маҷбур кард ин шарманда маҷбур кард ки ман факт биёрам, далел биёрам, доказат кунам. ман бо мегӯм бародар, ман мардам, ман шермардам, ман хеле ба забон ба даҳан ҳама тарафа вуҷудум қати мардам ки тайёрам ки ҳама вақт во бихӯрам, доказат мекунам. устодам миллион бор гуфтам дар видеом ки тайёрам ки во бихӯрам, гап дошта бошӣ биёяд пеш гап зан. ай ту бо як парчугани ман қасита чӣ гап зан? ман ҳаматра охир агар шахс бигӯм, агар бигем дар шахсияти як кас ман дахолат мекунам, модаре ки гирья кард, модаре ки гирья карда гап мезанад, дапси модарам фарзанди мана хуна вайрон кард, ҳақ ҷона маргиш кунад. ман бевазанам, 28 сол шид ман сағира калон кардам, 6 фарзанд калон кардам, 30 сола бева мондам. ин ҳаромзодаи алави зинои ира агар тафтиш кунӣ ку ҳамин худаш ҳаромзодаай. ай хел шахсият чӣ бӯю медаҳад? хонаи чандин касоро вайрон кардагиай. касоне ки дар бартон мегирен ира, ба Аллоҳ қасам, рӯзе мешавад ки хонаи шуморо вайрон мекунад, рӯзе мешавад ки заралаш дар шумо мерасад. чӣ хеле ки нами дар бобоҷон 88 зарал расид, дар шумо ман нами хеле мерасонад. шармандаи и дунё у дунётон мекунад. иншааллоҳ пуштигирӣ накунед, бироин ошкор гап занед. иншааллоҳ ҳама тарафа агар ки апа мақомоти Тоҷикистон ва мақомоти Россияда агар нависондагӣ боша, и ҳамада уже маълум шид чӣ гапай, дуру дароз намеравад. бародари азиз, ҳозир модараш занг зад, мо рост гап гуфтем ба навор мегирем, ба ҳамин хотир ина ҳозир камера буд, гуфтем камера да навия модараш, хостем ки дар вай монем, фақат овози модараша монем. модарҷон ассалому алайкум. модарҷон хубе, нағзаин? алҳамдулиллоҳ, худоро шукр. модарҷон мо пеши ҳамин апа даем, апаи адиба даем, пеши духтари шумо да ҳамун масъалае ки ҳамун бачаи хайри муҳоҷир якта дар ютуб ҳаст, духтари шуморо буромада ҳар видеош гапи паст баланд мезана. мо омадем дар ҳақиқат и апа пеши мо буромад, ягом кас намегрезад, дар розиск набудай. агар дар розиск мебуд, ман хеле фикр мекардам ки берун пеши мо намебуромад. шумо як талон дора ки мо бовар дорем ки штоби и талонош ҳақиқат дора ки мақсад и одам бери буромад. шумо чӣ гуфтанед ки модарҷон? охир бисёр ира угрожат кардам, дигар охир иам тамом кард, охир и одам касалӣ мешавад, коре ки ё када дар шаъни шарафи як инсон бозӣ кардан. бо дар ютуб дар ҷаҳон боле ай худо битарсане, моҳар модар чура дорад, нахо издивоҷ сакед дар шаъни шарафи як духтари тоҷик. бозианера парме партон видео не меброя, аядибат меброя. баъд навбати тай бо суратои тра бо хеле мекунад, зиқ наша навбати тай зибо. эй ҳаромзодҳо, фаромӯш накунед, ждат кунед ютуб да, уже монтаж рафтаста. мебинем тон ба чӣ кор мекунед.
ана модар тонагом ақиқати шумо навана ки ана навқати шумо ман имрӯз кор мегирам модар тагом ту да патери модари ҳамата мегум модари ҳам فرزندی من به این کارو تیار نبودی فرزند خیلی کارو نمیتونه همه همین کار باید هم دختر تومت کرد هر یه ویدیویی که برای خیر مهاجر و جایی که مادر پدر خواهر دادر میگه نام فرزندی من قنچر نه این کسی توت کرد در موبایل ویدیوش میگیره و گپ میزنه آخه همین چی گپ این ممکنه داده иншаалло модарҷон ҳақ ба ҳақдор мераса ҳама ошкор мешава ҳақиқат рӯ мебурояд шермардои тоҷики мо ҳамашон дидестай шуморо дар ҳама каналҳо иншаалло мепартоем мебинанд ки дар иҷа ҳақqa ки ноҳаққа نه نمیدونه دخترچه من در کجا اون ویدیو رسیه میره بود در کجا سفر تاجیکستان بیش بودن میره و نیکی این بچه فرزندی من تلخکف کرد فقط اگراجت مادرجان تلخکف شید دختری بچه دورو میخورد بنا میخورد دورو میخورد همی بودن تاجیکایی را دستگیری کردن قبلا این کارا نکه من اینجا مردم بیسان هی فرزندی من کسی بکشم من چکو میکنم دایره ای غریبی مادرجان فرزند یک کسی که به خودکشی میاره خودم که نخود که بخیزی مادری توجکه بختری توجکه تو پراستیتوت که تیا قنچه خیده یوتیوب برای هم تایی گپو های خب مادرجان شما قطع کنید ما درش برنامه مون دوام تیم راست میگه مادر در حقیقت راست میگه شرمندگی وقتی که آدم شرمنده شد به همه کار خودی را به همه کار ننگ ناموس وجدان باشه اگر تو به همه کار تسلیم میتونم شما چی گفتن این اپا من گفتگی میگم به ناموس زینوکوره که خودش زینوکوره مقصد خونه کارگری مخمود دایم بیا اینا من دو گودک نمره نگاه مینم مقصد مرا خاراکتریست کامتا کسی که دامی نمیره چیل سوم گذروندگیه او داده سیمان نیست من ماهی مای 11 مای محکم کردگیم کارتره کسی دامی 86 گذروندگیه مرحمت کنه پیش من نه که او داده سیمان نیست ای خلقی توجی شما را خواهر پدر پگه زنای شما را بیوه میشن همجا کارکنی میان بزنن که فقط بدروی هم خیلی که با تیرزا پرا بروا ما امیره دکازم نکم بلم دخترکی نک نمیاید در کار شوا ما همه ویدیو امیره دکای دیبک میبرون میتونم چیز دو گالون نیکو برای دلای ما دوازی در این ویدیو شما یعنی در خانه کارگری مقاماتی روسیه کار میکنید شما وقتی که ویدیو را همه خش تبورتون دیدن شرمنده‌ام کرد پروسه شرمنده به اوبون کرد نک آیا جیاد که ما شون ندارم اگر شما داشتم او بیزیبتر میشه نک زنکو شده باید خیلی نمیکنم من دخترکی پرش کسه بشو نکی زنک شدوره کم اینکی نیست خیلی کردن من کودک دارم میدونی تو میبری میخونش تو مکه تعلیش کردن نمیتونی کردن ایمون برادر عزیز نگاه کنین که از نگاه کنین باز زنگ زیسته با یک جبر دیده دیگه این یک جبر دیده که اشوش داشته بس نه ما اگه دختری ماشین رنگی نیست خدایی را بزنه خیلی بوجونش گپ زنین شما عایشوتون چیکار کردن گپ زنین السلام علیکم اپا جون اپا نامی ما ایدیبک اپا جون پیش همی اپا ادیبه اومدگیم انا یک مراجعه چیدگیه که یک شکایت چیدگیه که امین جهانگیر گفتنی آدم سایت خیر مهاجر در یوتیوبش در ویش در انا اینستاگرامش اویاکاسا انا همین یگون شکایت دارین شما نسبت هم آدم البته که دارم چی شکایت دارین اپا جون اوای آدم من در چیزش نویستم مکتبش نویستم بعد کلسای حقارت روی کرد اکش شما دازی روان میکنم نمرات را پرتوین بچه خودی شما را حقارت کرد بچه خودی شما نویسونده این من گفتم که دختری توجیک خیلی نه که گفتم تو حق نداری گفتم نه مقصد نه پدرشی نه کشی نه دادرشی تو حقوق نداری گفتم همین گپا را من گفتم اکا و گیری فرش مادری شما را فلان کنم فلان در کزد میکنم همین گپای چی قبه مدازد ما همون چیزا را میتونم شما در روان کنم میتونین اپا جان میتونین برای شوتون بچه کو کرد بودکتون اقیدیتون چکو کرد بعد بچم در چی بود در واتساپ هم بود گفت که این بچه توازی در واتساپ میپرتم شوت من در زنگ میزنه من تلف قنچق میبرونم نوبتی تای گفت یوتیوب را پرتفتن همین چیزا را من اگراجت کرده وای همین چیزا هست تایده خب فهمو اپا جان
шумо апа гуфтен ки ана ай шавҳартон ҷидо шуден ай пиштами одама ба чи аст чӣ гуфта ки шумо ай шавҳартон ҷидо шуден апа шавҳартона чӣ гуфт ки من گفتم نه پرتو بچه من را گفتم شوهر من میبینم گفتم مقصد این چیزای خلای ما بینم من را زنگ بزنه اولاد عزیزات من را زنگ بزنه گفت من صورت ترا ندارم گفت صورت این بچه تمه پرتو که خشت بار زنگ بزنه اولاد تفلا میکنم دفعه قبه بعد گفت نشد در پدرم الله هدایت شما هزار امان اپا جان اگر شما خواهش کنم خمیر میتونه که پراموی بو براین همی بلوگره مردم بفهمه بو همی زپسای که روان تا میکنم همیاره مردم بفهمه چی نمود بلوگره که قدر مادر یک کسا یا آدم شده و فرزندش میگه در اینترنت میپرسه فرزندی ما 5 ساله که در گامه سینما سوچ قبله لو بای کلمه پردن با جواب تنها میتو قنچ خوب بلش مورا نه شرمانه تنها که مردم توجه بدونه که چقدر سوچ کنین شما بودن از خانم با شما راجع با تاجیکستان برام خانچ بودن از خانم جواب میتو حتما اپا جان حتما اپا جان نمونم اپا خوب اپا جان هزار امان اپا جان برادرای یکی از جبریده‌های بود که گپوشا گپ زد که این چقدر احمقی میکنه فقط دلیل انایی میشود دکزد انایی میشود پیگیری کنین انشاءالله ما شخصای دیگر را پیدا کنیم بیاویم و یا هم رنگ اپاوره برویان گپ زنم خداوند نگهبان باشه صبر کن و یا شمی پرتون ای اپا در حقیقت بگناه ای اپا نه یگم بیراهای نه یگم ویای الحمدلله اومدیم جای کار شدیدیم شخصا من جای کار شدیدم در یک خانه کودک نگاه میکرده یگم گپ زیوتی یگم وای نه داج ما جزاتش کردیم گفته که من جواب میگیرم جواب گرفت برآمده مو خانه کودک نگاه میکرده فکر میکنم مرا درست فهمیدین شما هم درست بشین بعض شغل نشین مرد بچه بشین یک بار فکر کنین به الله قسم کو پگاه اگر سری راهی را امروز نگیرین پگاه کو اپا و خواهرای شما را چیکار میکنن اصلا من مراجعت میکنم با کارمندای مقامات جمهوری تاجیکستان محترم وزیر از شما احترامانه خواهش میکنیم سری راهی همین شهروند جمهوری تاجیکستان جهانگیر رو گیریم و وای برادرایی که پشتی میگیرین در کامنتر را مینویسونین برادرو نه گپی خوب بزنین نه گپی بد بزنین میتونین فقط همین خداوند هدایتش کنه همین قدر لایق هدایت باشه اگر که ما اشکای مرا باشه اگر همونجا اگر ایمان شبهه کنین برادرو بگذار من همونجا گناهگار لیکن من یقین میدونم یکی من یقین میدونم که در گذشته چیزی بود و این صورتو در حقیقت صورت های یکم منتاج شانتاج نیست گپو شانتاج های فقط شانتاج گپو شای در حقیقت من پیشتر صورتگیر بودم در حقیقت همین خیلی کارو قطعی سر کار داشتیم مقصد توشتو کلوب میگه توشتو ما در کنسرتو در کلوب تشکیل میکردم این حقیقت نداره پیگیری کنین ویدیو را